Bapak Angger Pandan. Ayo langsung ke panggung. Ayo sampure Bapak Yuyut. Gara Wartono tak melu sampur tak arep aja. Ayo Angger sing duwe Sloso Kliwon Jumati Lawal nangkep tayub. Ayo sampure bungsus. Ayo kene Pak Angger. Nah. Hae ya sing ngendang Mas Bambang sing disambut Cacak Busar Tresno.
saya tambah merhati diwul dek karang bendo senadyan ingsul nanging kowe sing tak tresno diwul dek kali wungu senadyan ingsul kok manis esemu diwul dek asem telu senadyan ingsul lek peni awake lemu pancen edan sawah gunung gajah pokor wonogiri kasaksan atiku yen nyawang watu wonogiri pancen katon asli sang saya dito minggu sing coplase padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebul wayahe wis sore diwul dek tikung areke boyoke melengkung diwul dek lumajang senadyan ingsul kowe sing tak sayang-sayang diwul dek jati kono senadyan ingsul kowe sing tak tresno diwul dek kabuaran senajan ingsul kowe koyo dikaca ajalan mas semikirin sampai nari sampai loso Iya, terah darah malah. Abaraka timur si atina bongko Gitar bubu le. Buk mabuan benar tak kelem alaku Bola aja lele lantaran berdebu buat. Amon tade pak jelas raminya mata kian. Tak usah kabeter lek suliha masalah enoman kanggo tampe supaya tak potek pikiran. Mabuan tika ngocah tak sedang buk mabuan Tak seneng golek. kadang tika boleh nata kelar ajalan prei mabuk cak natika prei mabuk kadang tika boleh napas lagu toju Jika beter ulangin nomprei mabu senajan sabenare putole teku juga nepese jak busar tresno paden lajengan tade sanon tole lagu nyare jeman Jeman dimen ki jeman narato pada putre sekarang tar putre koni asma ibu asohor alas kuli
iya. Atur sebanun. Penampilan dari Bapak Yuyun, Bakal Kidul, Bapak Elvi Sopika Nyonya, kedua-duanya cuma Kliwon di bulan Rasul nanggap dayung. Bapak Nurila Bodang kan sudah ririn. Yang datangnya dari Bodang, Bapak Kolik, Bakal Kidul. Tidak ketinggalan Bapak Angger yang datangnya dari Cepoko sebagai calon Selosok Kliwon di bulan Jumatilawal nanggap dayung Kang Firman Andika beserta Bapak Karyani yang datangnya dari Pandan dan kawan-kawan wis kesemuanya sudah tampil di panggung pagelaran. Tinggal satu putaran jaibongan salah jengipun kaya panggil Pak Kampung Jumal beserta Ibu Pandan, Cak Lasmono Pak Wulan beserta Nyonya Talang, Bapak Ismawati Talang, Cak Haryanto yang datangnya dari panggung Lombok, Cak Sunan Lombok Sawit, Cak Sunan Gelumprit, Bapak Rohim Bodang, Cak Sito Babaan, Kang Mistamuneri Bodang, Bapak Topa Gujialit. Moga langsung ke panggung. Sekalian Sukar Ketang Sukar Cepoko calon Selosok Kliwon Jumati lahir nanggap dayung Panji Laras bergabung Pak Kampung Nimun tunjuk Kang Sudar Nur tunjuk Cak Mahfud tunjuk mungkin ketiga-tiganya calon Minggu Legi di bulan besar bergabung Bapak Sunario beserta Nyonya Talang, Bapak Ji Kertosari, Nyonya Mila Talang, Nyonya Sunani Kertosari, Bapak Kampung Timin Bedayu, Yatno Dapa, Nyonya Yatno Dapa yang datangnya dari Cepaka. Gabun naik ke panggung pagelaran. Ayo Panji Laras. Bapak Kampung Nimun, Jaja Masbud, Sudar Nur saking tunjuk secarengan Mario dalemipun saking Talang secarengan Bapak Iwan dalemipun saking Bedayu Bapak Rohim Kamis Tapun Erik terakhir tutup napa nih apa anu Bapak Bapak Iwan Bodak.